Ndre ngachule bat penbut kat bangala namar kane ka benta ka jing syok ba jong ki kena hakini kisngi babenta kala jandu jai Ndre kenang ban pensanam ngah ban pen style tok Kublai sibun perlok borok bapila penut porbiang bat peja kane ka video ha kane ka YouTube channel jonga saya mangap tela dak pidang long temai bat kempat subscribe ya kane ka YouTube channel dak ka mensim ke jisuret kepada pipa pensoba ban subscribe no mentah kum gaji kerjaan bat bat ani mensim lem bangin yesai yala ke jongsa ha kane ka video ngakwa ban recipe ya kawai pat kepang kata kalau ngorkom sok ke bajongi kinorep kibadan hakane katanyum iap West Kesehel District parlok hakaban kau ngasang ban aingu ublay baul ai biang hangi ya kane kapor kata kalau kapor bangin lum ngenlang yuk ba nak pentor ba digeling harap ba kane kade kapor bak mentam jongi kinorep hadin bun ba kijing tristom bat kijing penuh persep jengi nadu kapor kalau sedang ban sarai ba kada du kane kapor ka bamenta kata kalong bangen yo ban lum ban lang ban banwan ra yu so jong jing teris tom jengi sayeng nadu dang step perngap ngile kre ya krum ban mi na yeng rengkat bat kitiar gitar kitum gitam ban le chok ba kum kisilia laki de kisilia tri ne plastik netar pulin netar par ki knap chok ba ne ki kmar kumbang ju yakhot Iberni kistar upra bat kapra nekerensan ding bersih balasna lupa ban pendon kam manla ne bun snem ka jing syok ba hapo jong gejala Meghalaya jengi kaya perbak lebak na kawe ka jaka syakawe ka jaka ne na kawe ka tan syakawe pat don ki basu senrot tangi usok ba kum hagi tan lengam don ki balej ot nalengka leidra sayeng nebu haki surok ban payu haki masi niki kali kum ki barep keba haki tanggero nang ta kum ki norep na boy abasyok keba ki jusempat yiki song keba bagilate lupa kendiat endang lapoy hapdem ne jaka balalum yuk ba nglas dang mat siang skum ya jaka syok keba bat ngi hang ne haka tanyum ia lakam slam da ka jingwan rabuj da uwe pastor jong balang Full Gospel Evangelistic Ministry kabadon ha po jong asnong nosbung ita idai pastor SM Yong kalapan kloi sibun ban syok ba dak jing penon kam dak pra mereka hadu ginik sngi kiba menta kidang don kinong rep kiba dang penon kam dak kata karkom syok ba kabalakot dak syok senuk kaba om ju penon kam dak pra kai gene kapra kapra ka de rensan ban syok ba balasna lupa da kiding bat kisik balasna skamba kenang bakan ne slam ne bun snem badla da syok ba da kapra hapo jong kapra kalong kumne bat kalong ka pengat bat ka bakenjang ba bat kala rap sibun ban light nya ka jingpang sengkai ne idong hakapor batre endang ila syok yuk ba lahaban kenteri uskum bangi khot daka kencer skum kenang ba usok ba un om syak berat lang beruskum nang tai uskum kba ubadang lai cerut bat ubadang don kisok ba ngiju syok biang daka bangi khot daka syok arkmar haba syok arkmar gi knap syok ba ne ki kmar labat yaki kamper ne marpesya na kaba syok ba haba syok ba ngiju bat kumne Ndre habasyo arkmar pat ngi hapan bat kumne ngaru ngampat datibhan ne yo ban persyang haki por bedang yasyo arkmar da barok ne salonsar da kinong syokba Ndre ngachule bat penbut kat bangala namar kane ka benta ka jing syokba jong ki kena haki ni kisngi babenta kala jandu jai Ndre kenang ban pensanam ngah ban pen style tok endala deb ban sim ne klelut ya ukuban na jaka balalum ne pedem lah bentab ya ka pedem da uskum shiba arba ne kilong shwa man shwa ki jutab da ka slajatung bat kisra tempeu neba kumbakot mangisane
ban ker banda nakasabui ban omlut put ukau ukbah yang asem kaman shua hapdem ne hajaka shokba gim jusha ban ruai ne siao wat ban itu kanaru abad la dadon ki bapen keng unong pen keng ungat hakakuna dashi kemar teluk nangta endala dep syo ukba shilum ki bawan raja step ru kiliapoy kata ki kentai ki de ginong pen kreja ya ki senrang lada de imei ne ilok ne imen ne ipararu endala deban bam jastep bat endala biangkal air ban penheri ustaj kirang ba kilaya sim ya kipra bat kaya per hang niru karkom penher kebah don gibasutan do upra klem dapat nesar penyeklat ya ustaj baduk bamet badon kiwei pat ki ba apat nesar penyeklat di ustaj baduk bah kat badon kiwei pat ki jaka ki basu kawe da kabasu pendon kam degi ko ban kenting bat kawe pat da upra